Masakin Hetna Belap Kuki channel Thusoh LAHKHOM Vannoi se na bonon ni kupa tunung jang Vannoi Thusoh chum la chum ho ana be khom kiloite Thursday ni khochon United States Treasury Department in company phapkhat Iranian drones ho Russia adinga thahlut tolut na kemang chaw chunga sanction na phone khum ovin hi chula United States in Iran drones ho Russia adinga puli akikum ho Iran pamnanga kun hi zongle sanction koikhum dingin gi na zong anei ovin hi tuta United States in sanction na phone khum company chu Tehran apan sa Safrin Airport Services te hivin amho airlines company hin Ukraine chunga galbol na aman cha adinga Russia te chu atha pi o hi ngona kinai pe na chunga hichi company hin Russian military len na Russia le Iran ki ka gi chut mat thaina chule drone ho tha do le na dinga pan la na zong anei vetin United States in asai hi achi sa August ni sim somthum ni khwa chu Pentagon officers hochun Russia tin Iran drones zawalo chu amasapina dingin amutawi tia phot china ananeyo anhi United States Treasury Department in Iran drone ailole UAV simna company thum ti chu Paravar Pars Company Design and Manufacturing of Aircraft Engine chule Biharistan Keys Company ho chunga zong sanction akoi khum kinovin hi ichi sanction dungzuya chu koikhum na company ho neilago asset ho United States jurisdiction in hop kha noya ho zo si chu fits abol thayo chule American mi hichi company ho to kizo kimetna anene ho zo sin a hai san diu chu hi international banks honjong amo ho to kimetna kiveina anei thailo dingo company ho chu Vannoi financial market akun not do ding khotlut sa loading tinachu hi hi United Kingdom in iham tia lengnu Elizabeth II ong thi khale kiman chana paiding dan agiselgu Operation London Bridge ahilole Operation Unicorn ti su activate na bolta vin hi ichi Operation London Bridge chu lengnu ong thia pet makhwa kiman chana ki vai hop ding dan guntup sa ki gong ki galgin na chu hi ichu Buckingham lengpi na pet Queen Elizabeth II chu Thursday ni nilhalama athitai tia phondo ai to lona Operation London Bridge protocol noya Operation Unicorn tisu manpai anhi tulut kan ina seidung zuin hichi minvon chu achi sa kum sang ni somle sigi kuma Edinburgh inpi tisu parliament chu manpat na hi ativin hi hichi Operation dungzuya chu lengnu tia pat tivuina agichei chan kiwai hom nakin chu kitup ta achi ha piding danwa kigut na Operation dan in nagisein hi inla Operation Unicorn kitipin hi plan noya chu special provision khan uma ichu lengnu in adamlaya om nanom pen angai sangpen Scotland gam kaya Balmoral muna athi khale kiman cha na ding dan chomjep dinga kimin von chu Operation Unicorn ki sa hi ekiti Russia le Ukraine ki ka akido na lasagilam linta achil ha jinglaya United States Secretary of State Antony Blinken in achi sa ni ho solam Europe gam kai ho avil to lonin Thursday ni ho chun cave hopia athabin United States in Ukraine git hupin dingin dangka United States $2.8 billion api dingun anapong do kinon hi ichi ho la chun dangka $675 million chu galman cha le achang ho adia rocket artillery system armor vehicles anti-tank system chule adang tampi ho cho na ding 2.2 million chu foreign military funding noya long term investment ading ahi isun Ukraine adinga security that sa chule akinai pigam somna sigi hon
mai lama Russian hom halna galbol khum theina kun akiven theina dingwa man cha hiding a hi agiti hichi thilsu ho hi achi sani ho hoa Ukrainian counter offensive abol now lol hinna ani jingo to hlona khungai sot lawa amano jing theina ding over United States in Kithopina api Beijing a hi tin thulut khat chun a seizin a hi Ukraine President Pelesa ki hona chun President Zelensky in ki pa thu a sei to hlonin Ukraine State Award chu Blinken khuna pi do na jong anane jin hi ga he thei khat chu gal ki pana pa tu ni chana United States in Ukraine ki thopina api do hi alhang pin $15.2 billion alhingtan na hi Blinken chun Kiev avil masangin galjia ki sukha nu mai chapang vetna anejin chule US palai ho chun solam Ukraine ilpin khojong vilna anezon hi isi ilpin mun hi Russia ten gal hin bol sungu ni kho somni langa anato pha sungwa chu tanti neilawa bomla khumna anei naw mun khat chu an hi a hi chule ichlai mun a hi Russia ten human rights su sitna sang som thumwal jen anei vetin Blinken chu a hi lovin hi tunini khochen in Ukraine sipaiten counter offensive abolnava solam le langlam songhwa Russia te pansa na muntampi anong lo zo uwa chole Russia te pansa na mon kilometer somnga chan lut zo ta ovin asayun Kharkiv gamsunga hi khusom niwal ahu do ta uwa asayu hi Ukraine President Volodymyr Zelensky in achi sa September nisim khat ni khwa offensive ki panapat tu ni chen hin 10,000 square kilometer nungla zo ahitai atin hichiho zo si chu Ukraine sipaite Hanson nale Army Intelligence Officer chule Special Force Officer hozal ahitin apa cha nawjong anapong doi nahi alangkhana Russia sipaiten jong lol hinnaw phongjing kinovin Thursday ni hochen chun Ukraine te pansa na common post ngawal akap sit tawwa chule drone somthum waljong akapla tanun asei kinovin hi ichihong kala chun Moscow ana forum asun Russian Prime Minister Mikhail Mishustin chun kinchat zangin Russia in Western gamho chalo na sanction wa chu akiting zowin a hi chule kumsang ni somnilani kumchet kumsunga lagup sunga dingin Russia GDP chu 1% bovin a hi ati amana sebe na Western gamhon Russian financial stability chungchang thua hin ima ngaisa khosa na anei pove anatin hi Vannoi munchom chomakon Queen Elizabeth II thilonghem pinale tu thotna lamkailin ho konin omjingin hi lengnu zanin Francin Paris kopia ilfil tovra meiwa chu anawa povin France President Emmanuel Macron in Twitter mangsan lengnu angai nat nale milunglen khan khunai ahidan anata lengin hi alangkhana Brazil gamsung Rio de Janeiro muna songlim ti chu Christ the Redeemer chu lengnu zana in datwa an hi scientists on lesson akon 100 light years agam la mihimte chen thei usa na thei hidinga gin mo planet tha amodo peve ekiti nahi ichen naw lesit chung huningin chen na mo hel hitele pi ati tadem chen na thei mundang dem tia son apana het gilna chi gilna ne hona hin hol pe o chu ani hi ichina ding chun scientist on planet munchom choma kon khol gilna nei theiding mancha hojong kumsot ta sunga hi anala do jing saw chu hi hinla tu tha sun super atya ki he ni ta amodo ovine hi hichi super atya ki he ho chu ichen naw le sit sanga len zo hinla IC planet tia ki he Neptune le Uranus so sanga jong jang jukin hin ichi ho tabang tampi le sit sunga pat light year sang aza simagam la tampi uma hi ichi ho la tu tha modo ovni hin mihim chen na thei hidinga agin chat na sangta aneu chu hi
Thusoh panapat na sinasin ngay hazose asung siwa agipanaw kahin ka uwi Thusoh thai mukit ka ovin mabuanon mang palet si bay